Whakaatahi te rangi I poke ai tā mātou tangata Riria Dalton Reedy te mahi, kai te whangamai I tēnei wā ki te whāra ki whero o ngā tohu Pouaka Whakaata o Aotearoa. Kia whakawhiti atu tātou ki aia I nai nei. Kia ora Riria, nō reira ka timata te hui ngā haora tata nei, he hana whakarite nganui I tēnei pō. Ai peata, pera I tāku I moana, kei te whakaritiriti tonu te hunga nei, ki te whakapū o tāmaki mo tēnei pō whakahirahira ara te Pōtuku Taonga New Zealand TV Awards. Hei ngā haora I tū mai nei, takiwa te ono whetū karaka pia, ka tae mai ngā manuhiri, engari he pō nui kei te haere. 37 ngā taonga ka whakawhiwhia te pōnei, o tira mō te wāhanga ki ngā hōtaka Māori, Best Reo Māori Program, toru ngā hōtaka Rage Against the Rangatahi, Something for the People anō nei, ko te hōtaka I a homesteads. Mō te wāhanga ki te taonga Best Māori Program, ko ngā whiringa toa I tēnei tau, ko The Hui, New Zealand Wars, ko ai atu ko te hōtaka I a Te Ao with Moana. Kia maimahara hoki ki ngā kairipuata Māori, kua eke ki ngā whiringa toa mo te taonga TV Personality of the Year, ara ia Jenny May Clarkson, Joe Damon, anō nei ko Luke Bird. Nā reira e mihi ana, kia rātou katoa, 37 ngā taonga ka whakawhiwhia I tēnei tau, nā reira kāre I kore he pō miharo, he pō ngahau, he pō whakahirahira e haria ke nei. Ki ana hoki I ngā kanohi Māori. Nō reira, Riria ka timata I ngā haora tata nei, engari kei te pēhea te wairua I tēnei wā, me I waenga I ngā kaimahi mā. Kei te tino tau, te wairua I konei tēnei wā e peata, engari kāre kore a ngā haora e whai ake nei, ka haruru mai te whare ai tēnei o ngā kaupapa, tēnei pō miharoro atu. Kāre e kore. Riria, ka rawe hoki wai mahi te rangi nei, o tira kia pai tō pō ki reira. Kia ora.